Kastoy ati cellphone, nagmayat. Nay, nangalam kita cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na a cellphone day tawi. Gimatang ngamin iti baro a cellphone na. Ay, way. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sa among armatain. Yagmaw ta siya ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan da ita touchscreen. Marigatan ka. Ang mga no abutam ti 5 abulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti da ita a cellphone. Naimbag kanyak atapas learnerak. Si kangay, islo learner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na kun ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak amo kon. Malah panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Duwata mga rong picture. Na. Padasin taman ti kamera na day ta silpaw. Ay kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaan iset ko ti front camera na. Aday ta. Agbilang ak 1, 2... Ay, ops. Aguri ka. Pag din nagkatintabit, adagiti rupa ta. Madula amin, mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Aday ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga, bakay. Ulbod day ta kamera. Di na ibaga tagpaiso. Iso di mo patpatsin. Balingbing day ta kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, makapisbukak nga rodan. Katuan mabiit lang ta isuro kayo. No kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, Dodot. Umapalak ni nanang yaw. Da ito'y tinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone nyaw. Wain, hulhulugak iti binulan. Gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay, sige nga rin na. Darasan tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman langin, sanay. Kababay, mate. Mataktak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, nakaw. Umay ka. Tasikaman ti mangisuro kanya kaon. Talaga asadot na itang asawam. Uray sinamon, no kwa. Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagadan ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dodot. Kaya nakasuro mo Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro. No kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na Dahil ta makatawin, mabalin siguro makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kaskasano. Kawan mo bakit? Nalaing mo talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuro. No ngay kayat ko ti agipos iti picture, Roda. Papana ngay ditaw. Daytoy ti talmagan nyo, tatang. Sakay tumapan ditoy. Kalpasan na. Ay, nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang? Ay, sanay. Minton mabinsan tulaangan. Makasuro kay tumailaan. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawa, tanay aldawan. Diyak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanin? Sana bali tamok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yung tinataktak nga oras ta. Diyak o day kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanayin, inton maminsanay. Maki-Facebook ka langan kanina ng mau.
Sige nga Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga Roday. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun dito Pilipinas. Umayto ka magpasyar dito balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tanah. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan tayo rilok, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain Ay na, saan na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itadnan no kas di nga bakasyon. Sa bagay, ay kano nga rod nga gawid ngay. Inton o may alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag picture taman. Tay pakita mi di ka anakam. Isend mo. Ay ag video talaangan May mayat. Tapno mangag na ti busis ta. Ag video call ta kumangam nalipatak mo imbagan ni Ruda pamayan. Isong ag video talaangan sa kunto isend iti ka anaka. Ay mabalin aya. Agkawuna. Mabitla nga. Anday ta. Agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kawan. Magsautan. Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi kaanakan. Ay, kunan ni Antim Asulang, nga agawid ka kanagayaman. Tay rilok nadadailin tayo mo idi arilok. Kita ti ima ka awan rilo na Kanakan, tay bagko awan. Kahit tayo silpon ko gayam kaanakan. Adda silpon ko nga muhulugan. No, addan to itid mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na jay. Tay na imas at tsukulit kanakan. Ay, tay pa'y gayam sapatos kao. Ken lugan pa'y kuma. Nagidip matay. Nalipatak. Lobat gayam itayon. Nagidip mo to. Ay, imbag no nakasidday jay. Diyak mo Ang amnoawan di ulitan ta. Yes! Hey! Amo kon suling. Nakasuro akon. Amo kon ti agaplod itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaan. Nagload ka aya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinal kalikot ko itay. Tawa mengarod bar aramed. Amo kaon! Ay, kumayat Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek kamay. Tanay, awan pa'y may naglek nga oray may siya. Kay, tawampay mo ngamin friend mo iti pisbaw. Prin nga. Kay, dagitay makakita iti anyaman nga ipus mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti prin. Kaag friend request ka Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo, tasyak ti mang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Ruda, ni Dudot, kain aminan akong parik. Kain kumparita. Kain, ay wan! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Apay mo tanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa dinamo tagpisbo. Nagadwa malagip mo dayjay pa'y Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari tapay. Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Kay kayat mo mat. Ay, nisuling mat. Ay, naapaw ta nakalagip man to'y asawa kon ako na. Kita mo na nagito ipupos ni tatang. Bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni tatang. Pati baro a brief, ipos na. Agdadamo nga ni tatang. Agagatal ti iman ang ag-Facebook. No kasjay nga agdadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Ti maday, no tayo na usarin a brief ti ipos na. Ay sos, kababay din dayjay. Bakit? Hey!
Thank you ka, anakan. Hindi ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak tiag ito iti regalo, uncle. Auntie, day talangin tayo ti ragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ko nanak ko. Ay kat, amo nga rodananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbay nagflyta. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagiti insangpet ko, auntie, uncle. Ay, di mo itin amin kada kami, Tapos dami isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta. Ay, wow. Maya nga rin, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo atan Talo alawas lang tinaita na bakasyon ko. Iso nga gawid akton, ije balayin ton bigat. Maday ta. Nay, Rufo, anya nagita picture Ay, dagito man in-intadya ka anakanta. Ninginan arilaw. Sing-sing. Quintas. Sapataos. Kenda dumapay. Na, apay picture dagita. Kipos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, picture mambangarod tayo napinta sa bagkaw. Kanda giti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang agi pusak mat Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan datatang kananang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginahan dagito Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw ken sing-sing. Kita man ken uret ti sapatos. Nagpintas. Adda pay bag. Badbadaw, jacket, kenda dumapay. Isut impupos danay, Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngam amin mo laki din kat ipos dan. Kat, bayam ta-proud da nga rudmet. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto ka ang sulaing. Ay, saan pa'y? Amo matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laang. Ay, agluto kang taldawain. Mabisina ka. Gusto pa man na day tapisbaw. Aguray ka akin Jak pa'y la naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso na da iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Ay, kat, sika ano ilakaw? Ay wen, ilako man. Sino nga'y timanggatang? Ni Daniel, print ko iti Facebook. Sino Daniel? Manamaw, basta nag-friend request kanya, hindi kwan, in-accept ka. Iso ngayon naktuman ilako tirilaw. Ne, isumot din ti umawawag. Hello? Hello, tata! Sika ni Rufo? Ay, when? Apay? Ay, siyap ni Daniel na buyer mo itirilo. Ang yamanat na naka-online ka. Ha? Si Kamagayam, sir. Awan anyaman na. Aywan, ilako yung amin ng alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni sir? Sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, ito yung bagak alugar, ken oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, suling. Gatangan na kano amin iti 1 million. Dagiti agpapares asing-sing, relo, ken kwintas ta. Nagnginan nga'y. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam nakalunay ta 1 million. Ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandag iti alahas. Ta milyonaryo tan no kaskasanaw. Gundaway tanay ito yan abumak nagsulang.
Nice meeting nyo. Manong! Manang! Ay, kasta magkingkasar. Isunisuling. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong ah. Nagasot ka, takinayat na ka. Ah, Ayan tayo lakla ko yung ay. ay, na ito'y manday. Talaga nagpipintas na gito yung alahas ah. Istitsay na kita, sir. Wow! Mabalin ka din ngayon tayo pa ipakilates. No tunay mo't lang na gito Ay, sos, tunay na kita, sir. Sana pikay. Ang mala, tap no the peace of mind, mau. Ay, ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa monto itentibayad, mau. Napanagnagamon, sir. Sana pikay na kita nga alahas. Nginginain na kita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko hindi ta bakbak. Ato'y. Kas ngamin. Sana cheque. Ay, may metikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot nga rin ti kunak. Ay, isuling. Bilangan mo na. Anya, nagadwa at tao, pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kamin. Masapo lang makapanawakan. Timaray matin. Bay-baya mo na. Total, andan ka na tati kwarta. Ay, ikitaan tamang di ti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Ay, wow! Ay, nagpuskul a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sagbabaintin samat ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya tao. Ay, agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papil mo na ito anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon ka. Dagiti lakin rabaw ti punno a kwarta. Katsag babayin ti pa Ay, sos delikadaw. Kamatam dyan lalaki. Ay, hapay ngayon siya ti baon na mamangkamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak matamon ti tinurong na. Ay, nalilaw na taday dyan daw. Ay, awanan na kita lahas na bagay. Masikan tomad nga may. Timulino ka tan na dagos ti bag. Sagbaya pimanaw. Basol mo Kamaten ta. Ay, sa pulan taday dyan lalaki. Darasam. Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyo na nang tatang. Ay, wen nga ron barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga minrofo, basol mo. Basol tadwa ah. Ay, Nagayatan tamot adwa na dyan. Saan la siya tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot ha? Ala, husto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray agapa kayo ita. Saan yun ang maisubli, dagiti alasyo. Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB. Adda limitasyon na dayta. Naawatan nyo. Wen, anak ko. Ay, umanda ni man ang tipista. Insa ba kayo? Kahit, apay ko paano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Ay, isan mo ta. Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano edi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kati subay, nabayagan. Hindi pala napanalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni tatang nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man iti piyestaan rin. Ay, nakamarangpang man ni Jayan. anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intad na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam jakpachay. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron, jaya amayaw. Ay, sige, tabaonak manja po ko yun.
Sukunan na ni tatang. Tapno saan man na may pasubo di sweldo na. Adain, arak man. May sa akis. Para manakman na ito'y kakanuak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga nila ka nito? Binaunak ni Nanang! May kayo kanuyawid! Tama nga, no, agbartek kayo manun! Ay, agawid kan. Agawid na taon, madamdama. Agawid tayo na, ha? Dua tayo nga agawid, Lolo. Maudi at, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan kaapaw. Wala, mapangan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay, gumawan pa ilagay ang mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta nanang. Ay, na yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan, tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibus tikas tao, ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang gamanyangay. Numatungtan tayo ni tatang kaslayad adda na mo tagpapanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire dagiti artak ken sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Huh? Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ata iso mga rod ti kalakayan. Di agbay na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Sa makikadwa nga ginaw. Sa tidyak kayat. No ada pa panan dagiti ay na makisursurot mal. Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang itikas di nga aramidan na. Ramanam ka di dahil tapay nga inaramid di manugang kaw, marensa. Ha? Ay, amo na gayam ti agaramid itikas ta. Kawan, Ay, kasta tararamidan dahil di lugar da. Nagimas ka, ramanam saan na yan na pa itikas ta, maray. Saan? Depende iti agaramid day ta. Nasamit day ta, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amaw. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak siya. Butan, mare. Agrigos mo dun, diba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't nagiti kabalay ko dayto. Makabarte mo gayam na tamaray. Sana balay ta italaang maray. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana, mare. Sa pulong na kaya maray, bay. Agawin na mo lang, maray. Nalang arod, ibusan tanday to. Sa tanto agwashing iti ara kay Jay Store. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas trakak ngam di namat kayat. Apa yang nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na din mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, dupa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, idi kalma na si Mangpet. Awam pa'y, jaya ma'am.
Awam mo. Inton bigat pa'y lamal pas ti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulok no malagip ko ti aramid jay amam. Ay! Awanan, naibusan jay purdiya na ang nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay ti kasta ngay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay di sura sa tirabi ay nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, ikat to bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Taing kag digaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdigos abakat. Tapno na banglo ka akaabay ka. Apay nagkatos ka ngay bakit? Nagsukatay. Ta nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yun ang nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wan rinagragyaw di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya matikas tang aramid yun. Awan pa'y makukwartayo mat. Awan maururnong yo sweldo yun. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman o. Agtala ka man mo ditain sa. Kasanon nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. At dangarot kautan nyo ang kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi, pampanunutan mi, tatang. Nga ruda, feeling baron dumo nga minay tangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayong tumanan, itadyo adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napananmanan ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadi mat agiduli ni ti kwartana. Makamuda di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasimpetan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta sinermonak man itayon, sakbean na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni naramid jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaron o mayat taon. Kasla danum laangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at agsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo Jesto. Mayaman titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako na. Ay, pagsasarangunan tuman ti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray tapno quits. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mo. Yaw awan mo, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga rin maray. Sige, umaya. Urayan nakbihik, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje.
mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain bakit? Diyak makangas, maulawang, agpatanggan ako na matayak sana. Ay na, apay aya! Anyat napasamak ka da kayo! Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Anya, nakadisgrasyan nyo. Tricycle, motor, wano anya. Natinagak, lay tugtugak. Ayawanan, naburak santi balay ti utek kau. Ay na, apay nga mga grabrabi kayo, aya. Alas 12 na iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Aglisi ka tabagkate kaun. Ay namatay ang sana. Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay tawampay mo laang. Apay nga'y, jak pala na tayo. Aglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan na agpadoktor tayo tan rabi ipay laang. Ano sakit na. Kabalak pa'y matkiti Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, Ma, apay nagbardag kayo nanang. second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi eh. Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. pangyawawan iti dudukot. Pangyaw awan iti konsumisyon ko ti amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, amo kada kayo. Lukasta, agin ilom kamutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsango taman nga rod nga agsyat. Bakit? Kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag syat. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit? Jack nga rod amo, Greg. Di dama nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kidalan din siya. Kapanamlit tangay. Ay, Ha? humaya ba niya? Ay, sus. Bakit? Batak mo tayo. Dananang kantatang jay agkibkibi na magmag na. Nabartak dan samay. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awanan. akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya matan ti kasta ngay't suranda. Nanang! Tatang! Umay kayo dito'y balayan! Di kayo agit na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ni sakak. Limtag matayin. Kaaarak yu day tatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan na nagkaw. Uray siyak nga raw. Nasakit mo ti ulaw. Anay ko. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito'y balay. Diyak pala makatrabaho Limtag mati sakak kaun. Apayin ngay. Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugyak mo nga minan no dya ka ginuman akaw. Dya mo kayat nga bakit kaw ti agkonsumisyon na. Nauma akaw nga problema.
Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan, nanang. Imbes na tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawan na pamagbaga. Ti may bagbagakin ko na. Ang gumawa mo din ka na. Isuasabaya ko na. Ay, una yan, aya. Kat, ayan ti sweldo yun, di na panalawas, tatang. Awanan. Naringreg ko man. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyeste, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anya ita. Tanggadam pa ita sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, or-orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpas tong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday bagakin ko na. Ni, apay nakasukat kayo, Lula. Papanan niyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta ko yung kanak. Ha? Sa dino, Lula? Ijay pistaan. Tibinan na. Sana balay, tadamat sarukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala! Anyat ko inyo di piyestahan na yan, Lula? Inaklaag buya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa. Ang pakada kayo pa'y akadanan ng kantata? Ay sana. Tadidak mo't la palubusan dagijay. Intakit din. Kibirin nakwain. Mara! Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Daw mayak may. Ha? Di ka pa inapan? Wan! Nagdigusak pa'y ngamin. Mala! Intayaw! Adan nagijay trupak kijay. Sa lat awanay. Diyak kaya tiyag absent. Malalalala! Intayaw! Apay nga agim impaki ka, bakit? Papanam? Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon kadagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanam tayo? Adda na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakam Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti papay da. Kasi ta, saan da man na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagnay? Ay, natangken mo't nga minti ulo da. Ay, iso apanawan tayo idan, tapno agnakam dan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya? Sapay jak pa'y makatrabaho. Takimaro mo't isa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot nga minan na berjay. Awanan, ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamot ang lakay. Kasanutan ngay. Nakagtrabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala, agananad kawain. Kanliklik ang pailat yung ginumlakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay, pampanunutak nagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ya da utang na. Wan, nakasarita kontibus mau. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan mau ang maibisyaw. Yala, sikat ti makamo ba kahit? Basta idyamutan, ti panagbarbartag mo, ha? Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay.
Nay, siga mo gayang berjay anak ko. Ay na, naimbag man tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta Kumusta kayon kini tatang? Ay, kakastoy Nasaya mo lang nga uray kas-kasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yun na kita? Apay, anyat okasyon? Awan, lakok na kita anak ko. Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na muking kuana. Mayat ang amangan no pagbisyo yung mula ang timat-matgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Ano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Anya ngay, amo yun no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga rod. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kada nga aging gaita na ko. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaila iti pagnakman nyo, nanang. Saan kami ngagsubli dito balay yo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, taumay da kayo lat sarsarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Ni, da kayo magayam, nanang. Sumrag kayo Nagyaman na. Adda napatag adamagan. Iso nga imayak, sinday. Anya day taya, nanang. Apay, ilaklako yu ayajay kaldingyaw. Ni, apay aya, ada mo yung gumatang? Tajay mo't ka no asawa mong timapan mangilaklakaw. Iso kat timapan mangikunkuntakan, iti bayar. Iso nga imayak tadamagat. No ammom nga ilaklako na di kaldingya. Ay, kuwan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ilako mindagi dya kalding. Tasukatan mi iti baboy ti taraknen may. Nay, kita alaam ti mapaglakwan ti kaldeng sinday. Jay kat asawa mo ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa, agasawa kami ka nga rudon. Gamam, ti mapaglakwan na. Tamangan numapan na lakit isugal. Wen no igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kantalon lat ayan na. Agin sisingpet laday jay. Takakaskasaryo ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Isunto laki dahil. Ay, pasensya kayo na. Di kay pa'y lamay ka ni ti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pa'y. Madamatipan na katarimaan ti balay may. No apay nga may asaan profesional akasken ka tinakiasawaam, di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Ken aminin a paggastosan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakkel ti sweldo medyo opisina yaw. Adama ngamin nagarom idiken ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mo nga roday ayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo kadin kas manugang yaw. Jak maikaray. Adayaw, tirik na kuana. Alvin, lakay. Gimata nga kiti chinelas mo. Naingpis mo nga minin ta chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta napuskol. Di ora jag chinchinilas kay mabalain. Napuskol ti kalyo dagiti saka bakay. Awan rumba nga pagdanagang. Kas kalapimpiman. Dandani maabutanan ti chinelas mo. Nya kumangay.
Ay na, amumat sa anak ana arti bakit? Awang problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam di ta chinilas mo, Alvin. Nagpintas ti kulornan. Nalabas ay. Ginatang ni Sinday nanang. Nagpuskol nga raw di so maikawa. Sana bagbagay tasakam. Nagpintas tay sleeper. Ngam tasakam agkurkursing. Ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na nanang. Taman nalon ka nga raw ti manugang yaw. Ado di tati amok aman nalon ang nadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdigo sa amay nanang. Wala. Nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamay gatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay, awan chinilas yo, ayan nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak kaw, manipod na kiasawa, nakalipatun. Anyat mis utam di tati na. Asinaw ti kaapam. Awan, masurunak laeng. Day, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kay talaga mag, manipod na kiasawa ni Sindikan Kwada. Awanon, nakalipatun di anak ta. Saanin akas iday, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, among mga da paggasgastusan da ita. Teko namkit day. Day jay nga alweng ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya, pagkunamay, kag taltalon mo nyalbain. Saan mo nga agbisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laag. Basta, jakamaw, ngam adayo at talaga tiriknak iti day jataaw. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main, kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo, antaon. Ay na, ikateman ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvin, napay ang nakasukat ka. Agpailya man nanang. Inakagla ko iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvin. Ginatang ni Cindy, regalo na kanya da ito, di birthday. Anya, sagmamanukan no da ita. Diyan mo nanang. Nan, apirasak man. Napuskol da ito'y abada. Kun addadakkel at check na. Sigurado ang nangina da ita, tabranday. Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas takangina. Idin to tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga itad kada kamay. Sagsi 50 pesos paikit din adagigay. Apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na, nakaturpos nga raw. At ang arod na pintas at trabaho na ita, alaman. Wala nang. Tikat tawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, ayati kasta klase ti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvin. Nay, samay. Anyasan, pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga roda mo nanang. Di maamaw, tanimanon sinday tinanggatang iti data. Tapantalon mo, sagmamanaw. Diyan ka mau. Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawaan. Kat awan mat intultulong mo, iyagad adal pa iya anak kaw. Napadasak tinapagpabainan, gapo iti kanayon apanagutang ku iday, tapno addala pagadal jay anak kaw. Ngam,
Sa bali magkayam ti agnomar iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talagayam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanamati na. Kaya't na nga tata. Kaya na. Kaya no pag-aayat natin mga anak iti kasar, ay maragsakan laki ni Dayjay nga agninang manag. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matladagos. Tadapay papanan mi. Balasang kaw. Manang Cindy, mabalin ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa? Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kentatang nyo, inalami ida nga sponsor, manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga rod na tagkukuyog kami ton. Un manang, o sige nga rod. Kat agyaman na ka, manang Cindy. Mga anak ta iti kasarinton bigat lakay. Iso ang gimata nga kitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailay. Kaya damo dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan mga nun nakiputin dagi jay kan katalimukmagkan. Iso aday to ti isuot mo. Ad dato maar ka no isuot mo dahi to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawa ta, pasablugan nakpailagmay. Ay kapod no matibagbagak. Talaga manatar ka lakay. Kadwatang magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar, bakay? Apay, di pa'y lamang rugi ti kasaraya. Awampay dagitay dua nga sponsor or orayen da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Ay, aganos ka ah. Apay ayakas ta ka. Ay, kaslamad di man ang timod mo. Kita umbit ajay manugang mo, oh. Nay, oh, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng piman ijay kabinet dagiti insuot ta. Kahit apay aya. Kumaya mo dagito'y bado ta. Kasla kabarbaro pay laeng. Ta plancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Ayag tala ka man. Saan ati lasipsiputaan? Di mo kitaan di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawid aksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay ti bado na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wala, ngamsag paminsan laeng. Awanin, manipod na kiasawan ti anak ta. Saan natan apagan ano, napatpatugan di asawa na ngam datadadakkel na. Isoon ti ikan na iti kwarta, kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala, huston, di kan sa manao. Aging gaditoy, itugtugot mo dahi tamuryot mau. Kababay no ada makangegen ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anya ngay, nakapanunot ka? Pampanunutak pa'y laeng, manaw. Diyak pa'y mga may mapanawan ti asawak. Tadari-ri na rin na. Ay, kadi pakita yung iti doktor. Tapno masigod na niya madayta. Sayang dayto yung oportunidad, ading ko. Siya ti makamoy ti gastusan nga agabroad. Dapat ti sweldo iti pagtrabaho dito eh. Sige, manaw. Pagsarita amin to, mga gasawa day, ta? Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga? Iti check up mo sinday. Adda kanomot bukol iti karabukob ko. Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngaganges ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. Anya? Kahit maupira ka? Agagasak ka no pay lakay. No saan ka no maalay ti agas.
Isuntun ti pan nakauperak. Ay, sos. Ay, kagsardang ka pala nga rin nagtrabaho, ha? Tapno makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngayon no tsaka trabaho. Kasano ang makaurnong tangay. Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maopera ka na dyan anak ta bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Ta dametan ija abroad ni Alvin naman hugang ta. Ay, kasi mo dyan, anak ta. Nung nakaalaan na mo't nga ta, itikas jay asakit na. Ay, wan nga raw. Hanggang malah sa nabalay ta operaan tan. Sapay ko mata aging bagay. Hello, nanang. Kumusta? Ay, ti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya ang arda nang. Da kayong tonti mangirwar iti kwarta ngayon pa ikwa. Wan baraw. Damay na yung kwa kwartayo kong tatang. Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay, kat. Agyaman na, Alvin. Nawanan niya man na nanang. Basta anusan nyo ko mga sikasun ti asawa. Awan. Awan pagdanagam kinisinday. Tapag tinulungan may nga asikaswan kini tatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga tanggay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak kao. Ngam addamanan ang saksakit kan ka. Huwin nga rod. Kuyugan dakman tayo tagpa-check up, nanang. Sigay, wan, kuyugan ka, anak kao. Maopera man ti anak ta bakit? Wan nga rod lakay. Dayjay mo't laka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, na. Ay, naimbaglakid di ata da sweldo ni Alvin nga raramatan tayaw. Para iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Itangay. Isaw, tanda kwarta na. Kahit pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay, Anya ngay, di ilamutam itan, nagiti sinasaom, iti kalabais. ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay? Kastoy, naimbaga kon. Agtrabaho akman ng lakay. Saan ay? Aginanakakiday. Agtalinaid ka lang diti balay nga. Oray ta napintas mo ti trabaho kay abroad. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag bakit. Nagbakasyon alaan. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jaktun ka ba alang tagtrabaho? Alvin, Basta ti kayak kao, agtalinaid ka lang diti balayway. Di kag bambanaw. Nagsublia mo nin iti abroad nanang, tatang. Kay sakbay nagsublia. Ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano inikan na kami, hindi ka sang-sang pumaw. Eh, sa bali na ito niya, ha? Nanay, sagli 5,000 kayaw, nanang, tatang. Ay na, agyaman kami, Alvin Baraw. Kat alaag na ito agundaway nga agsurikan ka, Baraw. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti badom. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatag kan iti anak may, ngamda kami adadakkel na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Baraw. Pakawanan na kuma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita adyaryo idi kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyak kaya tigumura kada kayo, nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Hiyagyaman na, Calvin Baraw. Nagsingput ka, manugang.
Nay, anyaman dagita ginatgatang mon, Marso. Nagadumanan na natnatang. Kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagita uy. Tra amumbat nga isulat sidsidak dagita natang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangan. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amummat ajak agsidsiday ti kakasta. Ta ajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karney. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsidsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay din Ha, agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta. Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaan. Ken makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Aramid ti pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pay laeng. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agunkunay. Awan nga minti exercise mau, so akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay kaw. Ta nasustansya nga may, nagitikan ka na. Tas daw, tagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisi na kaw. Siyak dito yan. ay unay ka dagiti adingwanan aya, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ta, panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Sakti masikura na mangkit kita, iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay, sus. Depende dahi tayo ti tao Kasto ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kasta uy. Kasta uy. Nagpardas na na mo ta buntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawat ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgan ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalis. Tanda pa aramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, babit laang pare Marso. Ay na, unay mo da ito nga uyukan aya. Naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkaso pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. No kasta nga agsakit ka, irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo, iti kasta nga aramidam. Agiwaras ka mo, iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray, ta delikadaw. Narigat ti maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na, jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak matamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanon dito, nuna imbagan kaan. Tanangam mo't basit ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan anak artika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Likak laang tagsakit. Apay sika, no ada kaabay mo amasakit, di mo kit adaywanay. Kayat mao, ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabis ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dyan, masakit nga raw.
Jakpay kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakay. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga at simpo mo ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Oo, depende da iti tao. No abuswam ti bagay, baybay am ngagsakay, talaga amatay ka. Ngem no ammom ataripatuan ti salon at mau, umatid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldaway. Sa paek man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita man ti panagmanehom di ka man agbalin na kaskasirawon. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nagman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, ita makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isang lang mo dito yan, na bumaba akam. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho iti nabuntaw. Kapal! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasiro yung agmaneho. Ay, dahita ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabahaw. Umingamin tirik na. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tagtawon na ti 40. Super healthy nga amin nga ipapaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanya. Tay kunada nga runain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jaktay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubing nga. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga rin ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nang ngamda kayo. Dahi tangarot kahit. Naimbag nga raw. Dahi baga kasla nanang kun jay inam anak kaw. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawon ng tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal. Chimpo mo na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasurun nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat na nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamatmanay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko, yellowish. Wala nga once adila ang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpas amangan. Kita am kanya, ang brasa kitag sapa, no oras ti merienda, pangal daw. Inton oras man ti merienda, ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaw si ti may sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaw.
Saan ka man nagdaldalos iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot, ay wanam ti bagay. Dalusa makanayaw. Pati nagtakukom, di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw, nagdalaos. Ay na, mansa ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Kat no naman saanan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsina taman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulos kan pungan kaw. Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulos kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulos kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other di alabaa. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakita bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapang agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga ang naalaga ni tatang iti baginan niya, nanang. Naannad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay, wana. San pa'y ngagpuypuyat dayjay At da oras asursorotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang. Tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabus may. Karugay na pa'y dataaw. Tako na mala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Hagasam ta minuminuton sa mga alkohol. Uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo't anaanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo lata. Oo man, madam. Aliglado. Iti sentraw. Ne, payakas di ti panagsaw ni Marso iti cellphone na. Kasla ipitan na ti busis na. Sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy, Marsaw! Payakas sa tabusis mo. Kasla may ipit. Apay aya. Tilaman manlaw mo may. Siyempre, no umubing ti rupa, masapol asumurot ti boses. Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw, kay tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino madam dayjay ngay. Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan, pasahiros ko na jay. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di kagararamid, Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka! Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan? Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaakpay. Sanak ngagsaksakay. Ngamatayak iti disgrasya. Ay, saanan? Ay nagalong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak, Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nakamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, da kayo man ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katubad saan mo ta siyak ti nakapila? Sana balay, tayong pakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti paglugana. Ay, kituwan na baraw.
Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti pa nagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mau. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siya ti kanayon nga arkilaon dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Wano tayo adasamsambutan na. Siya ti ayaban da nga arkilaon no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kiti agidadang iti pagdigos ka utanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Apay akong di basa ka iti jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na utag basa-basa iti jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kao. Jak kayat ti agsakay, jak pay kayat ti matay. Nawatam. Esas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8. Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga rin, agdi ko sakbit agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabit la na ita. Kaya na ita. Ala, itimplan ako ni ti kapek ta. Igupak no malpasak ng digos. Bakit mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amangtad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patyag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwe ka. Bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak ka. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakal. Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti sugat mo. Kat, dagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta di nakadungpar ko ngay?
Jay la kanulugan na tinadali tatang. Ngam jay tao saan. Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan kananyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kay nagananad ang nagmaniho. Awan useless ti panagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito, yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko, to si bibiyagak pa'y. Ngayon na imbaga na kaon, agbiyahe ak kumamanan ba kay? Ay sanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay? Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Saan nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Makamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka manan agbali nakaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadak taon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makichinda. Kayat siya ti makilugan kanya. Una, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko di pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntong basay. Sana kamatay iti nervyos. Ay wain. Jak kayata ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. Mahimay at ti bisikleta ta exercise kumatlaan nga. Ay katuhan na. Mala mapantangaro doon. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog mo't launay marsaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat tiyag pidal. Ano sa nyo labasitain? Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdel sultan di barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay hanan, kababain. Hangko kayat nga mamuanda nga ag-apa kami, nga kabilanak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabay-bay amot kamay. Alya ko man numamanda. Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti magbagbaga kanya na. Ngamahan pa yung atadta tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo mat. Kasarita yun to hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpatsarmingam a babae. Agtal na kamamot, tilibagpagam. Diyay manugang mau, ti isang saganaa. Ha? Masapul nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mau. Nga po siguro tanakot to nga, iso nga isi-isyan na klang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapul nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bayin. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo.
Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akab-kabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Verong Raja Tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramiden tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadag iti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil naman ang jay anak may abalayan. Grabe ti aramidin da yung anak mo. Parigatan na launa yun ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga't atipaan itikas dya nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. Lumabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa'y ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kung nakangarod na agdarom kami, ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo ita nga abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga apay no pagsinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang dekas tang aramid mo, Nonong? Kayo kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Kapno di mon kabkabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso ana umbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Eh, kat agsina kamin, ananang. Kanayon mo't lang ang ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Nay, Beron, apay, anyat mapasmasamakin ka. Masikugak tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ay? Kat ni Nonong sino kumapay ngay? Nakarga anak mo't gayang may disininaak. Anya, ay ikit kasanuray ta. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging makapasngay ka. Kan aging ka iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat konto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di siyudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam, ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron, Nonong. Engkanto mamangtad iti aramatan ng agpas ngay dandan agpas ngay day jayay. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika?
Anya tamok no naglalaki. Ay na, nakargaan ka no, idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam ide. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay ito itid ka na kawada. Jak kayat nagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyo. Kaya nagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo biraon. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarup pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na arabisyaw. Tatang, ime ka din ni Nanang, ni Nonong. Imay nalaki nita, tay apo kumiitay. Awan ba't na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan mat ni Nunong iti balay da. Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Di na yung out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sana balay, ta saan mo't nga agat-gatas kinibiron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid biron, kailiw kan. Ni, nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanan. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan dananang Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno aday gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Biron. Apay awanan planaw nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho itoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapul ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan! Nagpromise nga hanakon nga kapkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige, taglutuak pa tatang. Buhay! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak ka. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wan mat kat di Diamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan ba't ngamin akas karina lakay? Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sapay ako mga rura ta nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama madungiran man ron dyan anak ta. Saan ba't siguro lakay? Apay nga tadtakala nga sumangpat, Nonong. Di ka man sumanao biron ta napulot yung ulo. At nakalaban ko. Rena, bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan nakmat nga mang urure kanyam. Kunak ba na di ka sumanao? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulo kunak lang arunan. Na may kankansan Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko niti pulis. Padasam, Nonong. Awan pilim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamat lang tilandli diti kastangar aramidam.
Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kalad laklakayan kan nga mahang kang agpanpanunot. Di ka pala nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantila may saan kan tugtugaw. Ay, subro man ang tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa, Peran. Agsaw ka pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan dada kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Katibo langit ko. Hindi ka kasi masapul ang may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, hindi syudad, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong, ngamahan matgayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan la pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga ay. Loko nagtumot nga midkit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalatbasit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaed ka nga minen dito'y balay, anak ko. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong, tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro, ngamlakay tun. Wananang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinangakon. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Ang hinawak, nanang. Anya, manaan. Han kumat nga namnamaan nga makarga anak. Bayat ti panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man ang asawam, Nunong. Nakaala na nga iti sikog na nanang. Kurt, asino pa'y sika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumot ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam, nukas dya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kano agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Diyak mo't mabali na paayon ti awis na giti gagayim ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, nagiti gagayim ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa bakla. Ay, manjak mo ta. Kan amang nuliklikan da kun agayam, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayam. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayam mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron kayan ti problema, tatalaw atalaw. Veron, anak ko. Sa nagaputan na ka anak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pong kumaakan ayon tibilin mi iti amamken ka, anak ko. Uwan ka din, nanang. Promise. Biron,
Kung naktupay ka ta si Kareta, kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, Nonong. Pagigyan nga eh. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man tinapalabas. Agpinakawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, Nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Di akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ino, kasla makikiliga kang manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. Saan man? Makapakilig no, may palagip din na palabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, orayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sutirutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manay. Indanon man day anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat dayaan unong. Ngam nakidin naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na diyang anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti awawir ta. Isurot mo kan kuwana dagiti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyan nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anyat impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da paylaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay na iti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, ang bakbakwar ka manen, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manen, anak ko. Sino man ang di masikaob? Ay, siyak, tatang. Anya. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talonton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pala kami ni tinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita, ta bindisyon na ita. So, di ka madanakan. Sa kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang.